Nov vikend, nova akcija. No, neki. Danes smo malo boljše volje. Zunaj je sonce, sva pa na poti v Logatec, da pri okolici je Lexus, na zadnjih zicih je Rastor. Ne more? Ja, stopi, da sem najbolj s nami, ne? Alo, še kaj? Gospod, ful ste zahteven. Evo, danes smo tukaj pred Gledringom, Luka je tukaj. Jaz sem v bistvu ustanovitelj spletne trgovine Vidkar, ki spada pod okrilje Gledringa in eden od glavnih organizatorjev eventa New Limits. Evo, posneli bomo kratek promo za New Limits event. Talk to me nice, ain't about winning, don't talk to me twice. I don't play dice, I'll make a move on the board, it's precise. The fuck is the price? I took a fiddle and dipped in the ice. I took a call and now I'm on a flight. Crew heading east, got a booking tonight. That's why we run it up. I want more, it's not enough. I've been down, but I got tough. Hey, run it up, run it up, run it up. Tukaj imamo Lexusa, ki je danes akcijski subjekt, imamo pa tudi Gospodično, ki bo pa tudi subjekt v pisarni. Zgoraj nas pa že čakajo kamere, pa naš snemalec, tako da pičimo gor. Brkamo, veš? Tudi sem že navajen. To je to, tole bomo zaprli. Kaj predstavljaš? Tepih. Ok, kamer, teče. Cool. Spet je nekaj Kaj ste mi misli? Top. Je dobro bilo? Ja. V glavnem, končali smo snemanje v direktorjevi pisarni, zdaj pa pičimo dol. Plan je štartati tukaj poleg Hyundaia na tem parkingu. Agresivni štart, 270 levo, 270 desno, ven, ulica gor. First try iz drona dobiti pač aerial, potem bomo pa detajle posebej posneli. Zaštekal je en relé, ne? In je v bistvu dal nek kratek stik skozi električni sistem, ne vem točno kak, moram si pogledati diagrame, ne? Ampak smo dali relé ven in avto dela za večino funkcije. 285 pa 235 steger, ne? To so največje gume, kaj se vedno zdaj zadnje. Bomo dali 360 gor. Bomo dobili še en tak fuknen kader. Back to the back like a jack. Do you need a lift? Swift bus, you can get a grip on my stick shift. Can I get you up? Can I get you up? Come on. Can I get you up? Can I get you up? Come on. No time to waste, let's cut to the chase. Face to face, you mean I couldn't get a taste? Cause I could get you up like the morning sun. Slapped up my honey, only wanted one. Break for the door if you're sure. Here's an encore, now everybody break for the floor. Come on. Can I bump that? 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 Can I
Koliko pa zgleda počasen avto, ker občutek je, kot da je čisto počasen. Ne zgleda ful počasno. Ali je samo tako velik, pa pač, ker noč se nič ne dogaja. Ja, noč se ne. Noč se res ne, ampak zunaj pa ful bolj dinamično zgleda. Cool. Ja, 360 kamera, pogled, bam! Evo, za zaključek dneva sva s Klaudijo pred random gasilskim domom snela odbijač, zato da ga nesemo do našega ličarja, da popravi te stvari. Da bo odbijač izgledal malo bolj prezentable na avtu, čeprav ima avto še en kup estetskih napak. Bo pa boljše kot pa pač tak razturan odbijač, ki se tudi lušči na vseh možnih koncih. Par revizij po današnjem dnevu, ko so zgornje camber roke, zadnji bucket zici končno, underglow, override stikalo za ventilator. Pol pa smo že bolj manj ready za resne javne dogodke in tudi privatne drift taksi dogodke, katerih upam, da bo čim več. In tudi jaz mislim, da se s tem avtom vedno bolj zabavam, ker je pač handling res melov, enostavno ga je voziti. Avto uboga, pa tudi paše desni volan, ker je nekaj čisto drugačnega kot BMW. Če pa nam je kaj všeč, so pa to stroji, ne? Pazi voiceover, kot vidite se je sezona driftanja že dodobra začela, prvi vikend v maju pa začnemo tudi s tekmovalno sezono. Vračamo se v Mičevec na Croatian Drift Challenge. To bo po nekaj letih moje prvo tekmovanje na Hrvaškem in na dobro poznani progi se že veselim spopada s tekmeci. Sledi pa tudi predogled proge za Drift Climb Hrušica. Drift Climb Hrušica je unikaten drift event na zaprti javni cesti, ki bo potekal v sredini junija. Link do eventa, link do prijav za voznike in pravilnika pa najdete tudi v opisu tega videa. Vsem, ki ste prišli tako daleč, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.